dak hampang som chingrum pen si pinili tom ladak isi symbolic protest bang dengik lo symbolic protest ke dengna ko thela bang ke atumi jong le tom social media pen chenglo kapre ka platform ate domain hai pen theklong lo inut o ili tom korte o rival timung walang li haladak border mata ahoi ka charai ko ma joine chomang atom khasipina ra tom hadak tapada dimbo lo arong lo hala bang so bang phu mate li tom korte phan apran ar mutet lo la pen ko bang serkep abang phu tom han ke pin ke theng chok ki thu tha ra joine penan injured lo nang tom ham hospital long serang bom chini do la sila dak long bang niltum ki pudam kang tung bang ke lage total government to failure ko pudam tung ko people ma polo patang ne government to primary responsibility lo alang litum citizens to protection gi pi sera me non apor bang ke alang litum citizens sara to tum han protection bang piek the so protection ki piek the joine si non bang ino pran damang ki lo police e paton lo mene tame hala police paton ko ta ko pi phan lo hala da hala bang arjuna ko chomeng atum na attack lo website me police atum thangna ta action mang dengon de tear gas option se apuni chide da pisan hala daklo preventative measure la person ke den ko na la pen chini lo karbiatum pa chuching mai ching sai lo hala daklo pulo je la bang so alam ki jojete ka ke na tum sai ke ti disar me nang dengri tha polo nang claim ri tha polo website me chomeng atum patoi ti pen la daklo wang lo ta pa long long wang mat karbiatum se me pulam thama do kok ma aphi bang kopi ko son be no ne suluk so da ka tomon do kok lo asi police atum chini lo hada ka sat me suluk so da tomon ani sinang jabi putang de kopi po se ke cheng pen 144 la section hala district administration of pp de lo asi dak long lang nam lo de la ke district administration of failure lo la pen kabingo thomas council pen jelo la pen state government of failure lo kopi pon ma lo dang de state government of sa tame ladak long interstate border dispute possible mo ha pere lage border dispute ko gali atema 1951 ahot bangke carbing long adui hoy bang hada ke serial lo langdam lo pudang de theklo artificial boundaries sa tame do har dak long ke la natural boundaries sa tame do la sera dak long ke maintain ta lage disputed poli sa tame some vested interest khasya mikhala side pen dak wang pen alang itum longli na kachara ipan encroachment ngi claim ma phan alang itum apong disputed la person ka pinchong do as carbing long autonomous council sa tame non apor alang itum stand chipik lang do ni ka po je carbing long mang 1951 ben adui hoy bang flag lo po chila si puthot las bang so disputed polong chikroi dunang ni lapen kedam tang ni to marjo 2021 aning kan give and take policy o komen polang potang de era thora po hala bang so give and take policy amen pen 12 long kri hini adim dolo isi bang lapo guwahati sa lo khana para lamba de lapo iritum carbing long lo block 1 and block 2 la si lada ko puson si chief minister alang li lada carbing long disputed avi puchini lor sa me lada long alang li disputed area po kapinchong de thailo la sila dak long bangke carbino autonomous council sa mi la dak long chikroi do nang ne la pen dak long la defensive policy comment regional committee po seng headed by cabinet minister Piyush Hajarika la sila dak regional committee ben sa me abhijit kro ben chenglok rina terang pi ben chenglok pinana tum do head singlong phar ben chenglok kapre tum la sila dak regional committee pen check do nek nei athema kopi bo sa dak charbo waran ma polo patang de main reason mang ile tum ga chini nai bage ahol lotema ke damtang ni sanda ka charbo bang do ulosan non bang ke map mere ata the bang ke la bang so dim bang ke disputed ki pudera joini sala khasi atum sa tame ani the bin nang naklo ta support si non bang ke Allah puson alam ki nang do re la si permanent solution jong si banangi lo patang de first and foremost ke la bang so disputed area pu bang ke chi withdrawek nang pola pen carbing autonomous council hadak no kan ma members je thap dun bang ke hala tum bang ke puthot chi withdraw dun lapsi last 10 bang chepek langik na pola pen projin ben la bang so puthak non bang ke chief minister level pen si lapu meghalaya la pen assam tum chief minister level chingki chithan si la bang so monsa mate kithir thip isi concrete steps engna po jong si lapule dengde ko patang te ex gratia I kunili tum enu puam de tame ex gratia pen ge muni rakai nam yonde bang ko an lo muni tum chinang lang ke lasi lapulok muni rapang ke dam nang lok po bang chok chilo sarkar tum duty la mithanga sa arada so fan protection pian ya lasi ex gratia bangke pibera bangke la bangke chok chi si permanent solution wanji athansi saimo bang teng pona po si niltum la bang so symbolic protest pen carbino autonomous council ba chon pon pini niltum la hampang song chingrum pen hampang song pudet delo la carbing long la carbi arat ani tum ka chingrum nang kok alam thikela helo jo ilitum niltum akorti lo tema tapat kedo akar be tum border kedo karbi tum ke kusi sungbom lo la bang so ki sungbom ajoy ni bangke lalo jo tim kar bilong tumhan pupet me punong ko athima ajat akamalong same alang le tum se adai to ko las aprang matan le tum hampang so nuke pubom loge nang le tum hem le jikim ji pustame nang le tum along le adoy hoy bang na tum chopakliar tha nang tum chopathir tha puni tum pubom lo tame alang tum anu chwar be derlo las non ta alang tum hay anu ka chwar be alang tum hay adoy hoy na anta ka chopakliar tha joy ni si
nonta border ke do akote tum ke nonta apran dan koklo bangsa apran ke dami kopi joni lo putel ke tim karbi long tum kicok cepelo alang le tum long li adoi hoin anta kacumri tek cepelo adoi hon anta kacumri tek cepelo las alam bang ke lage non he nore alam kali alam ta aban piglo lap ana ya kiding ha 1986 pen a moment kang thur pen bangke non an ke long le adoi hoi bang ke lang tum chup clear tek tamilo tame lang tum kopi kamatha damrong lo ne kopi ke klem namrong lo ne alang le tum la long le adoi hoi anta chup clear tek the alang le tum pupo rada the no ke pupo long le adoi hoi bang ke aprang ateng tum ke han 1951 pe tum ke long ateng se adoi hoi ke tum ke kata thirkluk werangi egen chi ta tum ke long le adoi hoi ke la karim long le kan ma abondari han 1951 pen kan ma amiar menteng hala suteng se tum ke chilong weni pusia lang tum ke neng jibom isa menon bang ke long li ta bang nang pet bom lo halong long li na pet bom chota ali hala border ke do karti tum ke la bang so long li kitir tha adoi hoi kitir tha joni pe se apranu tembe dami nang koklo la bang so joni si nil tum pini ham phang so ma ke chingrum nang koklo la bang so Allah mang ke klar da pen konsil so ham phang song phan chota ali karim long ara da phan la bang so long li adoi hoi bang ke klar da pen prap jing pen alam klar nang pinang po yong sela bang so klam lar yong sang pi thek thalang prote mo por hu bang ke la karim long arat mo thur pak ur bang ke alang le tum se dai tu chana bola bang ke to che song nang ko ke la lo la panar bi jang ta arun char silun pen sami che song adi me la lo karbing long hoi megalaya la block 1 block 2 along kai ke ta judune pleng ne la bang so dim long kai ke ta soluk soda kadim la bang so dim non rong par sang ta me pran dam jui la song se beta long le tum ke non ma palin long lang yo la si council tum chi pubom line belong to karbing long thomas council mate long le phelang hem poi council hen lo po pin la masana problem ke create long ke copy pon ma ta hem putum kilo support ma posini tum puda direct abang ke hem putum yong si intang kring hem puyang te strictly kam claim masante la masana ghatna ke ghoti te deji po la se non hem pu chikrong dimong se loso lo pulu dangte non ke la son lo mo kapre border ta me la sona class mang wang bom lang ma posini tum chini la la se pin la masana dharna ni tum ke donang ko bang ke la border pa thaklo